just ballad. I would eat. Hello guys! Na zdravie. Je to kapitán s kolou. Zajtra výlet ľudia. Oh yeah. Takže tak. Nikomu chuť. To je burgerová omáčka. Keď nemáš suroviny, tak... Sme tu na obede. V tom šaláte sú trne. Haló. Tuto, vidíte to? Normálne trne. Tak tam nemôže mi dať. No? Ale je to somarina a raz je to červená. Ja neviem, tak je to proste nenormálne. Ideme práve tuto odozdať takéto papiere. Tu sme už, pardon. A to je v podstate naše letenky a takto, čo sa nám preplacajú. Tuto si všetci navzájom proste dávame správy. Ja som dneska dostala takéto. So cute. Takže tak. DJ Píšeš? Môjmu secret friendovi. Show my thumb, do my thing, ain't nothing wrong, ain't nothing wrong. My time's now. The city I'm from is covered with federals that'll make your crew run, your crew run. It's next to come. My time's now. The city I'm from is covered with federals that'll make your crew run, your crew run. It's next to come. Back in your one. Boy, you killed this one, dog. Oh, peachy. Baby, keep moving that thing. Baby, keep moving that thing. I wanna take it to the boom boom. Baby, keep moving that thing. Baby, keep moving that thing. I wanna take it to the boom boom boom. So all the wicked side is taste. DJ, bring it back, bring it back, hey, bring it back, bring it back, bring it back, hey, bring it back, bring it back. Baby, work it out, baby, work it out, baby, work it out, baby, work it out. If you see a girl that can shake, tell her just like this, baby, take it down, baby, take it down. Jigga, take it back to the floor. Jigga, bend over, touch toes. Jigga, take it back to the floor. Jigga, bend over, touch toes. Ľudia, čaute. Sme v Nikosi a v nejakom prezidentskom paláci. Kaoši, budaj sa na to. Jaká bomba. Ja. Nie je toto tvoje? Takže skončili sme pri tom, že ideme na obed. Nie, ideme ešte na jedno stretnutie a potom ideme na obed. Áno, teraz sme na stretnutie, ktoré máme 6:30, či nemali mať, ale Nie, to je tam, kde sa máme stretnúť 6:30 ideme. Á, tak môžeme jesť. My ideme jesť. Lebo sme všetci hladní. A Tereska má krásne šaty. A som hladná, neviem čo bude na obed. Ale všetci sme tam hovorili, že sme hladní. Víš tak, to je grup. Ideme žrať. Hello, umírame hlady. What are you doing, F? Say F. F ce faci? Boli sme na káve ľudia. Say it. F ce faci? Ideme teraz na tetovanie. Idú si dať matching tu nás s typkom. Sa do seba zalúbili a dávajú si matching tetko. Stalo to 29,99. 45 €. Ľudia, Terka tu práve volá, ja vlogujem. Dal som si nové tetovanie, potom vám ho ukážem. Ideme si vyberať nejaké pekné veci, keďže potrebujem nejaké asi gate a nejakú mikinu. O môj bože, napríklad táto je taká. OK, ja idem shoppingovať. Máme po nákupoch. Ideme sa znovu napapať. Nebolo to asi počuť. Ideme sa znovu napapať. Ideme na večeru a to je autobus.